LAAWOL KISAL ko LAAWOL peewal e ɓantal. Bismillahir Rahmanir Rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد أيها المستمعين والمستمعات عبر إذاعة منهاج النبوة، فإنه يسرني أن ألتقي بكم في هذه الأنسية المباركة لأتحدث معكم حول موضوع مهم في الغاية. أرى المسلم جل بباوي يتبع الله تبارك وتعالى دوانو de nelaɗo meɗen Muhammad sallallahu alayhi wa sallam e ɓe nguure maɓɓe nden e wondiɓɓe maɓɓe ɓen e kala iwtirɓe ɓaawo maɓɓe no moƴƴiri haa darngal ngal daro. Haray en yetti Allahu tabaraka wa ta'ala newinanɗo en fottugol e nder oɗo radio e nder oɗo kiikiiɗe fii yo en yewtu yewtere nde tawata inde himmi en fof e meɗen ko yewtere kadi nde tawata ko yewtere fewndiinde. Hono woni fiiɗen ɗon yewtere wa aqwalul ulama fi hukmi al ihtifal bi mawlidi nabiyi sallallahu alayhi wa sallam. Ko honɗum woni ko karamokoɓe ɓen ko ɓe yewti e ñaawoore waɗugol koko wi'eten ka meɗen ga mawlidi nabiyi sallallahu alayhi wa sallam. Bimana ko honɗum woni ñaawoore ko karamokoɓe ɓe ñaawi e koko wi'ete mawlud. Aray wono andirɗon noon Allahu tabaraka wa ta'ala o moƴƴike e ɗeɗo mofte nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam. Wano ɓe makiri noon fa inna a'zama ni'matin an'ama Allahu biha 'ala ath-thaqalayn al-jinna wal-insa fi akhir az-zaman an ba'atha fihim rasulahu al-karim Muhammadan alayhi afdalu as-salatu wa atamma at-taslim lihidayatin ila as-sirati al-mustaqim wa ikhrajihim min adh-dhulumati ila an-nur. Fadalla ummatahu 'ala kulli khairin wa haddarahum من كل شر. وقد اتصفت شريعته صلى الله عليه وسلم بثلاث صفات: الشمول والبقاء والكمال، فهي عامة للثقلين الجن والإنس وباقية إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها وكاملة لا نقص فيها. قال الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم
وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقد ترك عليه الصلاة والسلام أمته على بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. قال الإمام مالك رحمه الله تعالى كما ذكره الإمام الشاطبي في الاعتصام: من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمدا خان الرسالة، لأن الله يقول: اليوم أكملت لكم دينكم، فما لم يكن يومئذ دينا فلا يكون اليوم دينا. ومن هذه البدع التي أحدثت في الدين الاحتفال بالمولد النبوي ل12 من شهر ربيع الأول. أرى مسجد جلب الله تبارك وتعالى وجاء إنما برد مولد ونمني أدو dinnaji ɗin e yimɓe ɓen woni tedda koyeji ɗin ɗiɗi e oɗo zaman imana sakkitorde zaman o ko nelugol mo kanko allahu tabaraka wa taala e maɓɓe oɗo nelaɗo makko tedduɗo muhammadu sallllahu alayhi wa sallam. oɗo nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam allah won neliri oɗo nelaɗo wiyo fewnu ndeɗo tagore o naɓa ɓe faade e laawol foccingol o yaltina ɓe immorde e ni ɓe keferaku e ni ɓe shirku e ni ɓe bida o naɓa ɓe faade e annora iman e annora sunna e annora tawhid. nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe tindini mofte maɓɓe ɗen kala moƴƴere nde tawata nde hewtinay ka allahu tabaraka wa taala o rentini ɓe kala bone haray oɗo sharia o allahu tabaraka wa taala neliri nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam oɗo sharia mo sifitori sifaji tati. sifara noon oɗo sharia ko o shamil bi mana ko moftuɗo dendanangal tagore nde. ala sharia on ka tawata o yewti ɗum ɗo o accali ɗum ɗo o acci ɗum ɗo ma ɗum o yewti ɓeɗo o acci ɓeɗo. sharia on ko o shamil. wala noon kadi oɗo sharia mo sifitori kadi wa albaqa sharia on kadi ko heddotoɗo gila ka allah won nden no nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ko heddotoɗo ha ñande allahu tabaraka wa taala ronindi ɗo leydi e ɓe wonuɓe hoore mayri. wala noon kadi oɗo sharia imo sifori kadi alkamal bi mana sifa tawgol sharia on ko timmuɗo o wona ɗuytiɗo hay e nokku kono allahu tabaraka wa taala o wiri noon: hande mi timminani on dina moɗon kam, mi timmini e dow moɗon nema an o, mi weltoranike on islam yownu dina moɗon. nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam e acci mofte maɓɓe ɗen e dow laawol laaɓugol poy, laawol heltingol. jemma maggollon e ñallorma maggollon ko gotum ka jalbeeli haray oñota koye ngol ɗo laawol accita ngol ɗo jokka laawi goo immorde e laawi majjere si wona on mo tawata allahu tabaraka wa taala ñaawi wonde makko neɗɗo halkotoɗo wal iyadu billah. imam malik rahimahullahu taala imam ahli sunnati wal jamaa oɗo imamujo mo tawata yimɓe no dambade e oɗo imamujo duran wa buhkana. yimɓe dambo e ɓeɗo imam malik hara ko mere e fenande wano dambotoɓe imam malik wiya menen min waɗay mawludin nabi haray ko wahabiyan ko ɓen woni ko watta. imam malik ko bari'un minhum wa hum bura'a min al imam malik. haray oɗo imam malik imam daril hijra imam ahli sunnati wal jamaa ɓe maaki kamɓe rahimahullahu taala ɓe maaki man ibtada'a fil islami bid'atan fa yaraha hasana. kala sincuɗo bid'a ka nder diina o yi oɗo bid'a wondema ko bid'a moƴƴo haray o aajike wondema nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam jamtike nelal ngal tawata ngal allahu tabaraka wa taala neliri. kala sincuɗo bid'a ka nder diina o yi oɗo bid'a ko bid'a moƴƴo ko bid'a laɓaɗo wono yimɓe majjere ahadu dolala wono ɓe wiirta noon ɓe inna haray mawludu on no anda ko bid'a kono haray ko bid'a moƴƴo. imam malik rahimahullah ɓe maaki kala sincuɗo ka nder diina allahu tabaraka wa taala bid'a o yi oɗo bid'a ko moƴƴo haray o aajike wondema nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe jamtike nelal ngal. waɗi noon allahu tabaraka wa taala wi nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam:
hande mi timminani on dina moɗon mi timmine e dow moɗon nemago nana imam malik ɓe maaki kala ko wonano dina ñande oɗo aya jippi aray ɗum ɗon wonata dina ila qiyami saa arayno jeeya e ɗiɗo piiji tawata ko piiji sincaɗi ɗi jama on sinki ɓe naadi e kaɗo dina nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ko tawata jeeyano kay dina ñande oɗo aya jippi o ko wiyete ɗo waɗugol welo welo waɗa ko wiyete anniversaire piiji binede nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe waɗa ɗum e ñalande ɓe ma'ana 12 du lewru du wonɗen e muɗum ɗo ɓe wa ma'lumun anna rasula sallllahu alayhi wa sallam lam yafaluhu wala khulafa'uhu ar-rashidun wala ghayruhum min as-sahaba ridwanullahi ala al-jami' wala tabi'una lahum bi ihsan fil qurun al-mufaddala wa hum a'lamu an-nas bis-sunnah wa akmalu hubban li rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam wa mutaba'atan li shar'ihi mimman ba'dahu wa qad thabata 'an an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam annahu qala من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد أي مردود عليه وقال في حديث آخر عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أرى مسلم جلبة إنه أندا جانو إتوغو سنو أندي فايكون إماونو نو أندي غاندو إمو جانغانو أندي wondema oɗo waɗugol welo welo waɗa anniversaire ɗi tabu jibinede nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɗum ɗo nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe waɗali ɗum ɗo hino fottana wono noon kadi ɓeɗo lontiɓe nayo fewɓe fewnaɓe lontiɓe ɓawo nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam woni aboubacre e oumar e ousmane e ali ɓeɗo kadi ɓe waɗali oɗo mawlud wono noon kadi wona ɓeɗo kadi ɓe tawata e jeeyaɓe sahabaɓe ɓen yo allahu tabaraka wa taala wele ɓe ɓe dendangal e maɓɓe kono noon kadi wona ɓeɗo tabi'inaɓe imana iwtirɓe ɓawo ɓeɗo sahabaɓe wona kadi iwtirɓe ɓen ɓawo ɓen ɗon e hirdeji tatiɗi tawata ko ɗi nela allahu tabaraka wa taala ɓurni e dow ɓeɗo mof nelaɗo sallallah alih w sallam ano makiri noon khayru nnasi qarni thumma alladina yalunahum thumma alladina yalunahum o ɓuri moƴƴude e yimɓe ɓen fof ko hirde nelaɗo wurini nden eɓen ŋikkitiɓe ɗon eɓen ŋikkitiɓe ɗon jon noon ɗiɗo hirdeji tati duuɓi temettati ɓawo nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam hari bi ma'ana oɗo ko wiyete mawlud hari ɗum ɗo sincaka nelaɗo anda fi ɗum ɗo sahaba en anda fimum tabi'ina en anda fimum wano noon tabi'ina en ɓe anda fi koko wiyeteɗo bi ma'ana mawlud ɓeɗo sahabaɓe ko ɓeɗo ɓuri andude jama on fof ɓe maɓɓe ko yimɓe ɓen fof ko ɓeɗo ɓuri andude imana nelaɗo sunna nelaɗon sallllahu alayhi wa sallam ko ɓeɗo kadi ɓuri tiiɗude jiggol e nelaɗo ko ɗum waɗi ɓe defandiri nelaɗo jawle maɓɓe ɗen ɓe defondiri nelaɗo wonkiji maɓɓe ɗin ɓe defandiri nelaɗo feereji maɓɓe ɗin ɓe defandiri nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam dendanangal piiji ɗi tawata ɓe waawi sakkagol ɗum ɗon fii duñugol kaaɗo diina nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam e sakkagol fii nelaɗo meɗen muhammad sallllahu alayhi wa sallam tabiti e nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe maaki kala sincuɗo e o fiyaaki amen ɗo bi mana e kaaɗo diina amen ɗo ko tawata jeyaaka e kaaɗo diina aray ɗum ɗon koko ruttete neɗɗo ngo jonnite wono noon nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe maaki e hadis goo kadi aray hino waɗɗi on mi waɗɗini e dow moɗon sunna an on e sunna ɓeɗo lontiɓe fewɓe fewnaɓe aray jogitore oɗo sunna ƴakkirɗe moɗon ɗen wa iyakum wa muhdathatil umur e haadi on e piiji fuɗɗita ɗin ka nder diina kala ko fuɗɗita ka nder diina ko bida kala noon haray bida ko majjere wal iyadu billah idan haray gandi musidɓe julɓe oɗo mawlud elaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe waɗali ɗum sahaba en ɓe waɗali tabi'ina en ɓe waɗali tabi'ina en ɓe waɗali walla immatul arba e nandituɓe ɓeɗo ɓeɗo goto e maɓɓe ɓe waɗali oɗo mawlidi nabi sallllahu alayhi wa sallam idan honɓe woni ko sinki oɗo mawlidi nabi sallllahu alayhi wa sallam wa awwalu man ahdatha al ihtifala bil mawlidi nabawi hum banu ubayd al qaddah al ubaydiyun
الذين يسمون أنفسهم بالفاطميين، وذلك في 100 من الهجرة، حيث كان دخول العبيديين مصر سنة 362. haray ko homɓe woni ko sinti oɗo mawlud. haray wona karamokoɓe woni ko sinti ɗum ɗo, wona kadi lamɓe ɓe tawata ko lamɓe fewɓe, wona lontiɓe woni ko sinti ɗum ɗo. ko homɓe sinti oɗo mawlud ko shi'a arrafida la'natullahi alayhim, ko ɓeɗo woni ko sinti oɗo mawlud. bimana ko ɓeɗo banu ubayd wiyeteɓe al ubaydiyun, hono ɓe jammitiɓe wi hoore maɓɓe al fatimiyun. ko ɗum waɗi o wiya ka tariha ɓe wiya ad-dawla al fatimiyya, ɓe dambi e nene fatima tawi ko zuran wa buhtanan, fiyo ɓe wawi hodude yimɓe ɓen ɓe jampoɓe ɓe murtinaɓe ɓe ittaɓe e dina maɓɓe. ko hitande on nde woni koɓe sinti nde bimana oɗo mawlud ko ɓawo nelaɗo sallallahu alaihi wa sallam ɓe fekkini, bimana nelaɗo gila ɓe feri ɓe seeni madina heɓi duuɓi 400, bimana ko ka hitande to bimana ka hitande bimana ka 400 ko e nder ɗum ɗon woni koɓe sinti bimana oɗo mawlud. bimana nelaɗo sallallahu alaihi wa sallam ɓe fatiki duuɓi bimana 350 e goɗɗum feƴƴi ɓaawo fatagol nelaɗo sallallahu alaihi wa sallam, ma ɗum 300 e ko fawi feƴƴi ɓaawo fatagol nelaɗo sallallahu alaihi wa sallam. on tuma noon ɓe sinti oɗo bida. ɓeɗo alfatimiyun wona oɗo bida tun kadi woni koɓe sinti. no jeeya bida kadi koɓe sintuno waɗugol kadi o julde joom ben, ɗum ɗo kadi ko kamɓe sinti ɗum. wala noon kadi no jeeya e bidiyaji ɗi ɓe sintuno waɗugol bimana oɗo mawsimu ra'si sana e mawsimu awwalul am, bimana ɗum ɗo fof ko kamɓe wonno koɓe sinti ɓe naadi ɗum ɗo ka nder dina. idan musidɓe julɓe gandi aray wonaali sintuɓe ɓen ɗum ɗo ko karamokojo goto e karamokoɓe dina ɓen wona ɓe ara o tigi falju, ma ko lamɗo goto e lamɓe dina ɓen lamɓe sunna ɓen wona ɓe ara o tigi falju, bal ko sinti ɗum ɗo ko ɓeɗo yimɓe ɓe tawata ko yimɓe majjuɓe, ko yimɓe bimana ayɓe Allah, ayɓe nelaɗo makkon, ayɓe dendanagal gomɗinɓe ɓen ko kamɓe woni ko sinti oɗo mawlidi nabiyi sallallahu alayhi wa sallam. إذن فيظهر بهذا أن حدثت في عصر الدولة العبيدية، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه. إذن إن عندنا دواري ونا إدينا نلاد صلى الله عليه وسلم وني كجيا نلاد نمباكي كلا سين كدو غوتو أواتي كندينا كجيا كتون هاراي دون كوروتة وتي جوني جوني سيوي دون هاراي هنا دو يوغا كونغودي كرامو كومي بري تاوي en wawi ƴettude muɗum karamokoɓe nogayo ɗen wawi moɓidirde ɗo konngudi maɓɓe yoga e konngudi maɓɓe. waɗi goto kala e ɓeɗo karamokoɓe a tawanay mo konngudi 2 ma 3 ma 4 ma 5. waɗa ibnu base en no mari ha konngudi 10, bal moɓɓe no mari defte te tawata windama kono en wawata addugol ɗin ɗon fof e oɗo tan raɓɓiɗuɗo. haray ara noon e ɓeɗo karamokoɓe oɗo karamokojo me ɓe wiyata imam al-Fakahani al-Maliki rahimahullahu ta'ala. oɗo imam amujo e nde ɗo deftere makko wiyetende as-sunan wal mubtada'at e tengoɗerol 153 ɓe maaki rahimahullah. ɓe maaki la a'lamu li hadha al-mawlid aslan fi kitabin wala sunnatin wala yunqalu amalu an ahadin min ulama'i al-umma alladhina hum al-qudwa fi ad-din المتمسكون بآثار المتقدمين، بل هو بدعة أحدثها البطالون وشهوة نفس اعتنى بها الأبطالون إلى آخره. أولو إمام الفاكهاني رحمه الله بما كني عندنا أولو مولود لأندنا أولو نسل كدفتر الله وناسن كسنن نلاد إجاك كدي إغوتو كرمو كوبي مفتدين تتواتا كرمو كوبي نيمتين تيبي كدينا tawata ko jogitiɓe batteji feƴƴuɓe moƴƴuɓe ɓen ɓe inni ɗum ɗo ko bida mo tawata sincama. ɓe inni ko homɓe sinci oɗo bi mana oɗo bida ko albattalun ko yimɓe ɓe tawata ɓe ala golle, ko yimɓe ɓe tawata ɓe ala golle, yimɓe perdinoɓe tangi muɗum ko ɓeɗo woni ko sinci oɗo bida. ko homɓe woni ko toppitifi oɗo bida yannimo sakitimo wal akkalun yimɓe yiɗuɓe ñamugol ñaama jawle yimɓe ɓen e hoore mere ko ɓeɗo woni ko sakiti oɗo bimana oɗo bida. haray ko ana noon woni oɗo imamujo ibnu al-Hajj rahimahullahu ta'ala
ngandi oɗo kadi ko min kibar al fuqaha ɓe maki rahimahullah faslun fil mawlid e deftere maɓɓe wiyetende al madkhal ka mujalladu ɗimmo bi maana ka tengoɗerol gila ka ɗiɗi ha ka sappo ɓe yewti e fi oɗo mawlud ɓenni faslun fil mawlid ɓenni wa min jumlati ma ahdathuhu min al bid'i ma'a اعتقادهم أن ذلك من أكبر العبادات وأظهر الشعائر ما يفعلونه في شهر ربيع الأول من المولد وقد احتوى على بدع ومحرمات جملة لما كان ابن الحاج رحمه الله لما كان جيا ايكو بدع اجي توتا سنجا منادا مكدينة oɗo mawlidi nabi sallallahu alaihi wasallam wondude sintiɓe ɗum ɗo ɓe ma waɗoɓe ɗum ɗo ɓen ɓe fiɓi ɓe wadde ko ɓuri mawnude e dewa e ko ɓuri feeñude sariyaji dina ka ko ko ɓe waɗata e nder nduɗo lewru kabbordu paran bi maana haray ɗum ɗo no moɓindiri bidaaji e piiji ɗi tawata piiji harmuɗi ɗuɗum wona noon sammon e ɓeeɗo e ko oɗo ma ɗum bi maana wiyen e sammon e ɓeeɗo oɗo al imam abou amr al ala rahimahullahu taala imam al ala ɓe maki rahimahullah la yazalu nnasu bi khairin ma ta'jabu min al ajab هذا ما أن الشهر الذي ولد فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ربيع الأول وهو بعينه الشهر الذي توفي فيه فليس الفرح بأولى من الحزن وهذا ما علينا أن نقول ومن الله نرجو حسن القبول ما كياري كم إمام أبو أمر ابن العلاء رحمه الله تعالى بما أرى يم بين سيرة تايبه مؤمن kono ko ɓuri hawnade e ko ha wotoɗa kon ɓe waɗoɓe ɗo mawlud ɗum lewrutuɓe woni weltade ɗo ɓe innayi ɓe weltade ɓe waɗa welo ɓe andita fi nelaɗo sallllahu alih wa sallam koye ndun lewru ɗon tigi woni ko nelaɗo sallllahu alih wa sallam faati awa si tawi ɓe weltoto ko nelaɗo jibina kon awa yoɓe suno kadi ko nelaɗo sallllahu alih wa sallam faati ɓayi sunagol fi nelaɗo e weltagol fi nelaɗo aray julɗon no hani moɓindirgol ɗiɗo foɗi e majji hono ɓayi tawde haray oɗo welo welo si ɓe nodditike ɗum ɗo ɓe heɓay laawi no ɓe ñaamira ko ɗum waɗi ɓe suuɓi ɗum ɗo ko ɗum waɗi ceerno wi ko tortoɗen allahu tabaraka wa taala ko nde o jaɓanta en golle ɗen o danda en bonen naya ɓon e ɓeeɗo wala allamatu abdullah mouhammad almihabbar awil muhabbar rahimahullahu taala ɓeeɗo ɓe maaki laylat almawlid lam yakun salafu salih يجتمعون فيها للعبادة ولا يفعلون فيها زيادة على سائر ليالي السنة لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعظم إلا بالوجه الذي شرع به تعظيمه دفتر مقبتين المعيار المعرب والجامع المغرب كتنغو ديرول كفان جينا جيناي كسنغو ديرول تيمي دير إبو بيدو إمامو محمد المحبار رحمه الله تعالى أو المحبار بماكي أودو جمع منلاد صلى الله عليه وسلم جبنا مودو لا تنون كبيرو فيك بموتوبه ibe moboto no yawdo jemma be wada dewa wona kadi be beyda tano kadi dewal gal be woyi wadde e wono be wadirta non e jemmaji hitande fof odo jemma kadi mo tawata nelaado e makko jibina ko non kadi woni ko be wadir ko wadi mawni gon nelaado sallallahu alaihi wasallam nelaado ko mawni nirte ko embere sharia on no mawniri non nelaado ko do wadi dare on neddo arnodo faalaado mawninde nelaado o wi Incha'Allah wa shi'ta tiange Allah on mo yidi oɗo wayi ko nelaɗo falano mawninde hono ɓayi o lundike sharia on no addiri noon nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe maaki a jaaltani lillahi niddan qul ma sha allahu wahada ɓe ndaariɗo oɗo gonɗum faandi ko teddingol nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam hono ɓayi o lundike laawol sharia on no addiri noon tawi konko o wooli ɗon wonti bone wonti tana e hoore makko aray ko wona noon nayabo ɓe ɗo a cheikh nasiruddin almoubarak الشهير بابن التباه رحمه الله تعالى ɓeɗo ɓe maaki laysa amalu lmawlid min assunan ɓeɗo ko ɗum ɗowni ko maaki jeegam ɗo e ɓeɗo alhafid abu dura al iraqi rahimahullahu taala la na'lamu dhalika ay amalu lmawlid walaw bi it'ami at-ta'ami an salaf e ɗeɗo deftere wiyetende tashnifi l adan ka sengoɗerol temedere e capantati e jeego ɓeɗo hafid abu dura al iraqi rahimahullahu taala ɓe maaki min andana gollugol mawlud min andana ɗum ɗo hay ñammingol ñaamete e on ɗon jemma min andana ɗum ɗo batte e feccuɓe moƴƴuɓe ɓe wona noon imamu shatabi imana jeeɗiɗa ɓon e ɓeeɗo karamakoɓe imamu shatabi almaliki rahimahullah ɓe landa
tawi goɗɗo wasiike o henna jooni simi maayi haray ƴette ka jawdi kami acci ɗon waɗon mawlud. Imam Shatabi ɓe jaaɓi ɓe maaki fa ma'lumun anna iqamata almawlid ala alwasfi alma'hudi bayna annasi bid'atun muhdatha wa kullu bid'atin dalala فالإنفاق على إقامة البدع لا يجوز والوصية بها غير نافذة بل يجب على القاضي فسخه ورد الثلث إلى الورثة يقتسمونه فيما بينهم. وأبعد الله الفقراء الذين يطلبون إنفاذ مثل هذه الوصية. انتهى المراد من كلامي. ومنها أي من البدع التزام الكيفيات والهيئات المعينة كالذكر بهيئة الاجتماع على صوت واحد واتخاذ يوم ولادة النبي صلى الله عليه وسلم عيدا وما أشبه ذلك. ما مشاتري كدفتر ما يعني اتصال مجلد أرنا سنغو دورل دفنت جيغو بماكي كان إمام مالك إمام الشاطبي بماكي هنو أندا وندما جوادو بلونو مولود بمعنى sifano yimɓe ɓe woni waɗirde mo ni hannde e hakkunde meɗen ɗo ɓe maaki ɗum ɗon ko bid'a sincaɗo kala noon bid'a eɗen anndi ko majjere ɓe inni finansugol kadi jawdi fi waɗugol oɗo mawlud ɗum ɗo kadi dagotaako si goɗɗo kadi wasiike si mi maayi ƴette jawdi anndin finance on ɗon ɓe inni ɗum ɗo kadi haray dagotaako balino waɗɗi ñaawowo on e nden ɗon nokkure nde o bonnitata o bortina on wasiye ɗon o ƴetta tatabal ndin ɗon jawdi o rutta e bimana e ɓeeɗo ɓe tawata bimana ko ronoɓe ɓen ɓe senditande hakkude maɓɓe o inni ara en turki Allah yo Allah woɗɗintin ɓeeɗo miskinaɓe ɓe tawata ko accaɓe fugara haray ɓe ɗaɓɓa kadi bimana tinugol suguɗiɗo wasiyeji ɓe gandi noon tinugol wasiye hino mawni kono si tawi aray koye lundagol Allahu tabaraka wa taala aray sellata tinugol wasiye o wara noon ɓe maaki e nokkugo ɓe maaki no jeeya e bida'aji sintaɗi ɗin waɗɗintinagol jama on kayfiyaji e mbaadiji goɗɗaɗi wono jantagol jama on inde Allahu tabaraka taala ɓe mooɓo ɓe janto inde Allah ɓe waɗa kurunwol ɓe fof ɓe waɗa hito woto ɗum ko bida wara noon kadi jogitagol ñande nelaɗon jibinaɗen kadi jogitagol ɗum juldeere e ko nandite ɗum ɗo fof ko bida jeeɗiɗaɓo on ko oɗo Zahiruddin Ja'far التزمنتي رحمه الله بما عمل المولد لم يقع في الصدر الأول من السلف الصالح مع تعظيمهم وحبهم له أي النبي صلى الله عليه وسلم عظاما ومحبة لا يبلغ جمعنا الواحد منهم ولا ذرة منه. هذا بما كان بإمام الجعفر التزمنت رحمه الله بماكي كل قولون مولود دون ودانو كاب هيرد ارانere immorde be do fekki be mo wondude be do no mawnin no nelado ibe yiduno nelado ibe mawnin no nelado kono be wadano dum do wonaka mawningol nelado wonaka yidugol nelado ara non be do ko yiduno ko nelado tenen be wonbe fewndo do fo en hawtindiri diggol ko yiɗuɗen ko nelaɗo fotata e gooto e ɓeeɗo ko yiɗuno nelaɗo wona hay geɓum muɗum ɓuri kum fandude en wawataɓe yottade jeeno e on e ɓeeɗo cheikh l'islam ibnu taymiyata rahimahullahu taala ɓe maki wa amma ittihadu mawsimin غير المواسم الشرعية كبعض ليالي شهر ربيع الأول التي يقال إنها ليلة المولد أو بعض ليالي رجب أو 18 من ذي الحجة وأول جمعة من رجب أو 8 من شوال الذي يسميه الجهال عيد الأبرار فإنها من البدع التي لم يستحبها السلف ولم يفعلها والله سبحانه وتعالى أعلم. وقال أيضا رحمه الله فإن هذا لم يفعله السلف مع قيام هذا خيرا معدا أو راجعا لكان السلف رضي الله عنهم أحق به منا فإنهم كانوا أشد محبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتعظيما له منا على الخير أحرص وإنما كمال محبتي وتعظيمي في متابعته وطاعته واتباع أمره وإحياء سنته باطنا وظاهرا ونشر ما بعث به والجهاد على ذلك بالقلب واليد واللسان فإن هذه طريقة السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعهم بإحسان تدتر ما اقتداء الصراط المستقيم فمجلد دمو تنغو درول تيمدر انوغا يتتي تيمدر انوغا يني
oɗon jeena e ɓeeɗo karamo koɓe woni cheikh l'islam ibn taymiyya rahimahullah ɓe maaki amma jogitagol waɗa traiti e traitiji rewirɗi allah traitiji shar'iyankoji ɗi tawata yimɓe ɓen no jogiti ɗum ɗo wono yoga e jemmaji nduɗo lewru ndu wonɗen e muɗum ɗo jemma wiyeteɗo ko jemma jiɗɗinede nelaɗo maɗum yoga e jemmaji e nduɗo lewru bimana wiyetendu rajab woni ndunu wiyete rajib maɗum jogitagol 17 dunki maɗum jumare aranere ɗen e nder lewru bimana rajibi ɗum maɗum 7 sawwal yimɓe ɓen jogito ɗum ɗo ko juldeje ɓe maaki ɗum ɗo ko bid'aji ɗi tawata feƴƴuɓe moƴƴuɓe ɓen kamɓe ɓe yiɗano ɗum ɗo ɓe waɗali ɗum kadi wona noon ɓe maaki e yewtere go ɓe maaki oɗo mawludu nelaɗo waɗali ɗum feƴƴuɓe moƴƴuɓe ɓen waɗali ɗum wondude ino nodduno o waɗata ɗum ɗo no ala kadi ko aɗunoɓe hay si ko wiyeten ko wiiɗen te wi'i ko waɗirten mawludu on ko fiiɗen yiɗi nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam awa hari saha baɓɓen kadi no yiɗuno nelaɗo ɗo awa woodi ko noddata ɓe ɓe waɗuno mawludu kono ɓe waɗali te wi'i kadi awa joni ɓe yiɗuno nelaɗo ɓe wawno wadde kono no woodi ko haɗiɓe hay fus kadi haɗano ɓe waɗugol haray ɗum ɗo holli ɗum ɗo ko bida ɓeɗo feƴƴuɓe moƴƴuɓe mi tawno oɗo mawludu ko moƴƴere ma ɗum aray moƴƴere no jorta e nder mawludu o ɓe attotono e waɗugol ɗum o waɗi noon ko kamɓe ɓurno en tiiɗugol yiɗugol nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam kamɓe ɓurno en tiiɗugol mawningol nelaɗo ko kamɓe kadi ɓuri en tiiɗude kadi ɗaɓɓugol moƴƴere no jeeya e ko timminta yiɗugol nelaɗo e mawningol nelaɗo e yewtirgol ɓaawo nelaɗo e ɗoftagol nelaɗo ɗofto kadi yamirore nelaɗo nden sallllahu alayhi wa sallam ko ɗum ɗo woni mawningol nelaɗo wurnugol sunna nelaɗo kene e gunɗo taaka ko nelaɗo nelira kon aqida selluɗo dewal sellungal hikkuji moƴƴuɗi waɗa kadi jihaadi waɗira jihaadi ɓernde nden e junngo ngon e ɗengal ngal ko ɗum ɗo woni laawol feƴƴuɓe moƴƴuɓe ɓen attiɓe ɓen immorde e feruɓe ɓen e ɓeeɗo kadi tawanoɓe madina e ɓe kadi iwtirɓe ɓaawo maɓɓe no feƴƴi no moƴƴiri haray sappa bon e ɓeeɗo karamokoɓe wala allamatul albani rahimahullah qala wa nahnu wa iyahum mujmi'una على أن هذا الاحتفال أمر حادث لم يكن ليس فقط في عهده صلى الله عليه وسلم بل ولا في عهد القرون الثلاثة ومن البدء أن النبي صلى الله عليه وسلم في حياته لم يكن ليحتفل بولادة إنسان ما إنما هي طريقة النصرانية مسيحية لا يعرف الإسلام مطلقا في القرون المذكورة من شريك بدعة المولد إمام الألباني رحمه الله تعالى بماك e ɓeeɗo waɗoɓe oɗo bida enen e maɓɓe ɗen fotti wondema waɗugol oɗo bida ko hunde sinkade ɗum ɗo laatanoki e gurnande laaɗo sallllahu alih w sallam bal e ɗiɗo bimana ɓurunoji ɗi tawata ko gireji ɓurti moƴƴude ɓeeɗo ɓe waɗano ɗum haray haton jina ko tiiɗi kala no wawi andande hoore mum wondema nelaɗo waɗano mawludu ɓe waɗano e anniversaire ɗi jibineɗo hay e goto e yimɓe ɓe haray waɗugol oɗo anniversaire ko laawol ɓeeɗo annasaraɓe ko laawol ɓeeɗo chrétien ɓe islam on anda fi ɗum ɗo e bimana e hirdeji feƴƴuɗi ɗin ɗi foppe majji wona noon sappo e go'a bon e ɓeeɗo a cheikh mouhammad bin ibrahima rahimahullahu taala ɓeeɗo cheikh mouhammad bin ibrahim ɓe gandi kamɓe wonno almufti l amma lil mamlakati l arabiyati saudiya koɓe karamokoɓe kadi wano cheikh abdoul aziz ibnu bas e nandituɓe ɓeeɗo ɓe fof ɓe janggi e juuɗe maɓɓe ɓe maki la shakka أن الاحتفال بمولد النبوي صلى الله عليه وسلم من البدع المحدثة بعد أن انتشر الجهل في العالم الإسلامي وصار للتضليل والإضلال والوهم والإيهام مجال عميت فيه البصائر وقوي فيه سلطان التقليد الأعمى وأصبح الناس في الغالب لا يرجعون إلى ما قام عليه الدليل على مشروعيته وإنما يرجعون إلى ما قاله فلان وارتضاه علان فلم يكن لهذه البدع المنكرة أثر يذكر لدى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا لدى التابعين وتابعيهم إلى آخره فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم ومجلد تمو تنغدرول شابان ديوي إتت الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله بماك لا شك أودو ودقل ولو في جبين الله صلى الله عليه وسلم أنه جاء بداج سنكاري وعند تمادي دو دي سنكا وباو مجرن ساكا دي بمعنى أدنى
julɓe men ko wuri kon e muɗum wonti hande kadi majjere e majjingol e tuumuyngol yimɓe ɓen piiji ɗi tawata naaɗi haqiqa ɗum ɗo ko laawol ngol tawata gite yimɓe ɓen wumi e muɗum ɗum ɗo doole heɓike e muɗum a ñentingol yimɓe ɓen e hoore majjere yimɓe ɓen woni ko ɓuri ko ŋeewde ɓe ruttota koye dalil shar'inaaɗo ko ɓe ruttoto ko ɓe innata kaari wii ɗum ɗo kaari kadi wii ella ala docteur kaari wii ella ala ustad kaari wii ella ala ceerno kaari wii ella ala ɓe inni oɗo bidda añiniiɗo oɗo mara batte janteteɗo e sahabaɓe nelaaɗo wona kadi tabi'ina en wona kadi ɓeeɗo iwtire ɓe ɓaawo maɓɓe wara noon aray sappo e ɗiɗaɓon e ɓeeɗo karmakoɓe ko cheikh l'islam ibnu basin rahimahullahu taala ɓeeɗo ɓe mari deftere spécial windande fii ɗum ɗo kono en ƴetti konngol maɓɓe gootoɓe maake wahidat mithla hadihi almawajid يفهم منه أن الله سبحانه وتعالى لم يكمل الدين لهذه الأمة وأن الرسول صلى الله عليه الصلاة والسلام لم يبلغ ما ينبغي للأمة أن تعمل به حتى أن هؤلاء المتأخرون فاهدتوا في دين الله التحذير من البدع في الصفحة الرابعة إلى الخامس شيخ ابن باز رحمه الله بماك تنتقل سبوديدو بدعاج مولود دندو إنو فامي إمودو ونما بيدو ونبي ود دندو بإني وند الله تمنى نالي ديدو مفتكادو دينا نو أتو نجيني كتيم بمعنى أرى مولودون نو هانو نو الله شرعنا ونبايو شرعنا لكم بجوني بوقت دندو كدينا تيو دينا كنتيم ɓe kadi wonde ma nelaaɗo sallallahu alaihi wasallam nelaaɗo yettinali nelal ngal tawata nelaaɗo neliɓe ko haanno ko yoɓe yettin e ɗeɗo mofte ha kamɓe ɓe sakkitiɓe ɗo ɓe ari ɓe sinki ɗum ɗo ɓe watti ka nder dina allahu tabaraka wa taala ɓe gandi ɗum ɗo julɗo wiyata ɗum aray sappo e tataɓo e ɓeɗo wala allamatu muhammad ibn abdillatif rahimahullah qala inna amala almawlid min albidai almunkarat wal a'mal almunkarat الدرر الثانية المجلد الثامن صفحة 285 oɗo allama muhammad ibn abdillatif rahimahullah ɓe maki waɗugol oɗo mawludu ɗo jeeya e bid'aji kanuɗi bid'aji bonɗi ɗo jeeya e golleji bonɗi wala noon sappo e nayaɓo alimam abdoullatif ibnu abdirrahman ibnu hasan rahimahullahu taala ɓe maki wa ankara alimam muhammad bin abdulwahab ما كان عليه الناس في تلك البلاد وغيرها من تعظيم الموالد والأعياد الجاهلية التي لم ينزل الله بها سلطانا ولم ترد به حجة شرعية ولا برهان لأن ذلك فيه مشابهة للنصارى الغالين في أعيادهم الزمانية والمكانية وهو باطل مردود في شرع سيد المرسلين مجموعة الرسائل والمسائل النجدية أسنغو درول كفن إني ما كنو جي أي بيجي دي تاوتا شيخ محمد بن عبد الوهاب واني دون دو وتاوتا يمبي بن دونو امودو ندر دي ليدي سعودي eko wona ɗum ɗo e leyɗe mawningol ɗibineede yimɓe mawnina ɗum ɗo e juldeje jeyanoɗe e juldeje jahiliya e tawata allahu tabaraka taala jippinanaali ɗum dalil hujja shar'iyankojo araali kadi yewtifi ɗum ɗo ko nandintinagole ɓeeɗo annasaraɓe fekkintinɓe e ay juldeje maɓɓe nde tawata ko zamaniyankoje e nokkuyankoje ɗum ɗo ko meere nde tawata ino ruttaka sharia oɗo nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam wala noon sappo e jowaɓon e ɓeeɗo karamakoɓe wala allamatu ibnu uthaymin rahimahullahu qal alihtifal bi mawlidi nabi sallllahu alayhi wa sallam min ajli التقرب إلى الله وتعظيم رسول صلى الله عليه وسلم عبادة وإذا كان عبادة فإنه لا يجوز أبدا أن يحدث في دين الله ما ليس منه فالاحتفال بالمولد بدعة محرمة كندو ko kongol jeyangol e kongudi kañum e imam muhammad bin salih al-Uthaymin sona ɗum eɗen andi ɓe mari kongudi goo kadi ɓe maaki waɗugol oɗo welo welo waɗugol oɗo se bimana e ko wiyete bimana cérémonie ɗi jibinede nelaɗo ɓe maaki ɗum ɗo siko fandora ko rewgol allahu ɓatto allahu mawnina nelaɗo ara en andi ɗum ɗo ko dewal noon waɗetake dagotako waɗugol dewal sincengal watta ka nder diina oɗo waɗi aray oɗon mawludu ko bida haray ko bida kadi mo tawata ko harmuɗo sappo e jeegabon e ɓeeɗo wa cheikh al-allamatu hamudu tuwayjiri rahimahullahu qal alladina yattakhiduna almawlida iidan laysu min alladina turja lahum almathuba ala hadi albid'a wa innama hum min alladina takhsha alayhim aluquba ala mukhalafatihim li amri alladhi kana alayhi rasulullah sallallahu alayhi wa sallam wa ashabuhu kadettere maɓɓe arraddul qawi ala rifai walmajhulu ibnu alawi atengo ɗerol temeɗɗiɗi e nogay e tati ɓe maaki kanɓe allamatu tuwayjiri
ɓe maaki ɓeeɗo wonɓe jogitaade oɗo mawlud ɓe watta ɗum ɗo juldeere ɓeeɗo ɓe jeyaaka e tawata ko yimɓe jortanaaɓe joddi ka allahu tabaraka wa taala bal ɓeeɗo ko hulanaaɓe lette sabu noon eɓe lundi yamiroore allahu ɗen e yamiroore nelaaɗo makko eɗen nganndi allahu tabaraka taala ale no wi'i falyahdari alladina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnatun لا يبيحان الابتداء في الدين. الرسائل الحسان في نسائل الإخوان للشيخ ابن حميد سنقدر الجبان تتي اجينا بيدو علامة عبد الله ابن حميد رحمه الله اما كبيدو ون بي وادو دقيقو بمعنى anniversaire ay sibe faandi ke wonde makko nelaaɗo ɓe woni mawninde ɓeɗo ko ɓe lundiɓe ɓeewal nelaaɗo ngal ko ɓe faljuɓe ɗum ɗo ko waɗi jeyaaka e mawɗingol nelaaɗo tintigol bidaaji watta ka diina nelaaɗo ɓeydita diina kan ma ɗuyta diina nelaaɗo kan ma ɗum sanjita ma ɗum wattita haray moƴƴugol anniye e sellugol faanare ɗiɗo ɗiɗi daginanta neɗɗo yo sinjuka nder diina allahu tabaraka wa taala aray sappo e jeenaya bonge ɓeeɗo sappo e jeetata bonge ɓeeɗo ko cheikh salihul fawsan hafidahullahu ɓeeɗo kadi ɗe nganndi ɓe windi e ɗum ɗo spécial ɓe maaki wa ida aradna al ihtifala bil mawlidi nabawi falam najid lahu أصلا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا في سنة خلفائه الراشدين إذن فهو من محدثات الأمور ومن البدع المضللة. حقوق النبي صلى الله عليه وسلم بين الإجلال والإخلال صفحة 139. شيخ صالح الفوزان بماك رحمه الله بيبتي أونو مولود بيبتي أونو انتوى أمراء التي كسنة نلاد صلى الله عليه وسلم أمراء التي سنة لنتي بنلاد بك ɗum ɗo awa ko bid'a jeeyaɗi e bid'aji ɗi tawata ko bid'aji majjinayɗi ko piiji sincaɗi kadi wala noon nogaya on e ɓeeɗo walla allamatu rabi ibnu hadi almadkhali hafidahu llahu taala ɓeeɗo ɓe maaki law kana hada khayran la sabaqana ilayhi rasulullah sallallahu alaihi wasallam والصحابة ولا يفوتهم ذلك والله وقد عرفوا الرسول صلى الله عليه وسلم وأحبوه أكثر منا ونحن للأسف لا يعرف أكثر منا ونحن للأسف لا يعرف الكثير منا إلا في هذا المولد إلا ما شاء الله. أما الصحابة رضي الله عنهم فيعرفونه بكل لحظة ويبذلون مهجهم وأموالهم لنصرة دين الله عز وجل وإعلاء كلمة الله وبرهنوا على حبهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم بإيمانهم به وحبه واتباعه وبذلهم نعم مهجهم وأموالهم لنصرة دينه. إني هاري تجري أونو مولود نو سكو بيوال صحابة بن لادو بن إن لادو أتوتو إن مودو هاري إن صحابة بن لادو بن مؤجر نواهات أنا بفوتا دين أندن هاري بيدو صحابة بأندينو نلادو بأندي نلادو بيجي نلادو بيوري دي كده نلادو إنن كبري كونيو دمين سونا إن نادو عندك مولود أوتجي أندا في نلادو صلى الله عليه وسلم هاري بيدو صحابة بأندي نلادو كلا لهذا wala noon jawde maɓɓe ɗen e feereji maɓɓe ɗin ɓe financayno ɗum fi wallugol diina nelaaɗo itawno ɗum ɗo ko moƴƴere haray ɓe attoto noon e muɗum haa konngol maɓɓe ngol kangol hattino haray no gaye gowaɓo mo sakkitorten on e ɓeeɗo karmokoɓe cheikh abdoul mohsin el abbad rahimahullah iɓe windi ko tawata ko yewtere laɓaande e ko yowndiri e oɗo mawlud katoɗen ndaare so en waaway ɗo janngude seeɗa e muɗum waɗi yewtere nden inde ɗuuɗi لماك حفظه الله تعالى وبدعة الاحتفال بمولده صلى الله عليه وسلم أحدثها الرافضة العبيديون والقدوة في ذلك النصارى الضالون الذين يحتفلون بميلاد عيسى عليه الصلاة والسلام ويدل لكونها من البدع المهدثة ما يلي أنها لم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه احتفل بمولد ولا آل الصحابة والتابعين وأتباع التابعين بل مدى 300 سنة لم يحصل فيها احتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخره. بما كان مولود وتقول أونو مولود كنوكو بدع بتاواتا كسينتي دونكو بيدو شيعة الرافضة هم بيدو شيعة كنينتي مولون وبيدو النصارى بمجد وبيدو النصارى بكونو كون ود احتفال في جبينة عيسى بيدو كدي بنيمبيني بيدو holli ɗum ɗo ko bida gogo nelaaɗo waɗali sahaba ɓe waɗali irdeji moƴƴuɗi ɗin ɗi fof ɓe maɓɓi waɗali ɗum ɗo holli en haray ɗum ɗo ko bida on nelaaɗo sallah sallam makiri noon fa aleykum bi sunnati wa sunnati alkhulafa arrachidun wona ɓe makiri noon kadi iyakum wa muhdathatil umur wona noon kadi no jeeya kadi o hollata wondema ɗum ɗo ko bida tawgol hara
wana non ɓaawo tawgol nelaaɗo e sahaba ɓen ɓe waɗaali no jeeya ko hollata ɗum ɗo kadi ko bid'a haray si tawno arayno ko moƴƴere ɓe waawayno waɗude ɗum ɗo waɗi nelaaɗo sallallahu alaihi wa sallam ɓe yewti fii jibineede maɓɓe nelaaɗo sallallahu alaihi wa sallam ɓe maaki mi jibinaama e tenen bi maana ko ñallal ngal mi jibina e muɗum ko ngal ñallal kadi woni komi wahindina e muɗum nelaaɗo maaki yo tenen on hoore nelaaɗo ma kaali ɗo haray waɗe nden ñande welo welo fii jibineede am ko hono noon kadi haray woɓɓe goo ɓe wiya haray ɗum ɗo ko hunde moƴƴere wona waɗeede e muɗum ko jantagol lelaaɗo sallallahu alayhi wa sallam ko mawningol lelaaɗo ko andintingol jama on haray ɗum ɗo ko bida haray moƴƴugol tun anni wona imam Abu Muhammad ibn Abi Hamza no ɓe maakiri noon Abi Jamra no ɓe maakiri noon ɓe maaki wa fi anna al amal wa in wafaqa niyatun hasana lam yasih illa ida wafaqa shar ɓe maaki ay si anni waɗowo moƴƴi gollal ngal sellata si wona ara ngal hawri e sharia o daren oɗo Abdullah ibn Mas'ud ɓay Abu Musa al Ash'ari ari tawi ɓeɗo yimɓe ɓe waɗi kurundi a juulirde eɓe jogiti kaaƴe wo goɗɗo goo no wiyana ɓe wiye Allahu akbar laabi temedere subhanallahi laabi temedere la ilaha illallah laabi temedere Allahu akbar laabi temedere Ibnu Abbas o dari hoore maɓɓe o wi konno won ɗon wadde ni Ibnu Mas'ud ɓe wi wallahi min faandaki si wona moƴƴere min kontay woni komin woni kon wadde o inni konte bonɗi mon ɗin ɗin mi ƴettani on garanti Allah o yeɓata moƴƴereji mon ɗi o wiri bone moɗon ono yo mofte nelaaɗo on ɗum woni ko yakkini halkugol on onon ino sahabaɓe nelaaɗo ɓen no hakkunde moɗon hiɓe timmitis ino coñci nelaaɗo ɗin taw ɗi lannaali miranji makko ɗin bonaali mi wondiri Allah ko imma onon hiɗon e laawol ɓurgol fewde laawol nelaaɗo ngol ma ɗum haray ɗiɗon udditude damal majjere ɓe inni ko Ayyuba ben Abdourahman min faandaki si wona moƴƴere o wi ko njelo woni faandiɓe moƴƴere heɓaali idan ɗo en anndi innugol ngol tun aray koko moƴƴi wona waɗeede ɗum ɗo yonata wona noon kadi aray o jeeya e ko hollata ɗum ɗo bi maana tawgol ɓeeɗo ɓe waɗaali ɗum ɗo tawgol kadi bi maana eɗen wonen jinnganoɓe sunna nelaaɗon sallllahu alayhi wa sallam hada wa billahi tawfiq fama kana fihi min sawabin fa min Allah wama kana fihi min sawabin فما كان فيه من صواب فمن الله وما كان فيه من خطأ فمني ومن الشيطان والله ورسوله منه براء وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. LAAWOL KISAL ko LAAWOL peewal e ɓantal